shida bila tuingie na mizozo ya kulabula watu wa parcel. Tuelewana kama wataki makwabo wataki ya provisoire, hakikisha kama pembeni yako kwa jirani yako. Sawa? Anatanda province, mkuu wa province iko napata suluhisho za kutusaidia. Pole tena. Inkongi y'umuriro yatatse Birere ahangaha muri zone netre muri quartier Mapendo. Muyobozi byagenze biti? Uko bimeze rero baduhamagaye mu masaha y'ijoro batubwira ko inkongi y'umuriro ifashe amazu muri quartier ya Birere. Hari inzu yaturutsemo inkongi y'umuriro ako kugeza ubu ntago tuzi iyo nkongi y'umuriro ngo yatewe n'iki. Ko nta muntu wari utetse, nta gaze yakaga, nta nakura iri muri iyo nzu. Bango ni impanuka mu zindi yaje muri quartier ya Birere. Abantu rero ni benshi, wenda nko kuri Bira mwamaze kubona kuko mwageze kuri tele, ese mwaba mwamenya amakuru y'amazu yahiye, ese abaturage hari icyo baramuye, ese ubutabazi bw'ibanze babonye ibi kibanubuye? Ni kuvuga ngo ubutabazi bw'ibanze bwabaye ni ukuza kubafasha kuzimya umuriro. Ababishinzwe baje byihuse kuri tele batangira kuzimya umuriro, ariko amazu yahiye ku buryo hagiye harukotsemo ibintu bikeya. Ababaye hafi bagiye baza bakuramo ibintu bishoboka, abatabaye hafi se ibintu byagiye bishirira mu nzu byose. So ubundi butabazi bugiye gukurikiraho nuko AFCM Ventura cyangwa se guverineri amaze kutwemerera ko cyangwa se kubemerera ko agiye kubahereza ubutabazi bw'ibanze bwo kuba bubatse inzu zo kuba barimo. Ni ukuvuga ngo icyama cyamaze kwandura ubwo kubaka inzu n'izimbaho bubakisha ndetse n'amabati. Nuvuga ngo tugiye kubaka amazu yaba bafashije mu gihe gitoya baba barimo. Ni ukuvuga ngo ahari hari inzu hose murongera muyisubizeho. Yego niko bimeze. Kugira abaturage bashobore kuba basavayivinga ariko muteganya n'ibindi. Cyane. Yego, ariko iyi nkongi yabaye yatunguranye of course nabikubwiye kugeza ubu ngubu ntago tuzi iyo nkongi ngo yaturutse. Ntago na n'ubu turabimenya ko inzu yaturutsemo nta kintu kigaragaza ko harimo umuriro cyangwa se batetse cyangwa se kura. Ngo yatunguranye muri make. Haba hari amazu angahe? Ubu ngubu tumaze kubarura amazu amamenaje ajya kurenga 50, ariko turacyakomeje. Amamenaje ubwo na amazu cyangwa n'ibibanza? Na amazu. Amazu arenga 50. Ubu ngubu bagiye nta muntu witabye Imana se? Oya, nta muntu witabye Imana. Reka tugushimire ariko nongere twibutsa amazina yawe. Murakoze, nitwa Mukadisi Hélène, burugumesitiri wa commune ya Goma. Murakoze cyane muyobozi. Sawa, murakoze. Aha, papa, habari tunakukuta hapa Mubirere kwenye tunaona manyumba imerungura ni za mingi. Habari? Wapi hakuna habari, pata ajali ya moto. A partir ya 22 ilipatikana ajali ya moto. Na ajali ya moto yenyewe hatujua kama ilitokana na nini. Na bandugu yetu walituma kusaidia kuleta magari za kuzimisha, lakini njia ilikuwa haipatikani. Gari zilikuya, zimoja zilipitia ngambo ya Ruzizi, zingine zikapitia ngambo ya Mapendo. Walituma kuzimisha lakini haikuwezekana, lakini walisaidia juu haiwangi ilikuya kama mwingine yote ilizimisha. Ni kusema ni moto ilijitokeza wala? Mpaka hivi tu tunatoka naangalia tuyo kama moto ilitokana na nini. Mpaka hivi hatuyajua kama ilikuwa problema ya kura wala kama ni chakula waliacha kuresho, hatuyajua kama ni nini mpaka. Habari zenye unazo, hakuna mtu ambapo mwenye alifariki mwa hii incendie? Mpaka hivi sasa juu ilikuwa ni usiku. Ilianza moto ilianza depuis 22h pia pekore ma 2h du matin, moto ilikuwa iko mingi sana. Kila mtu alikuwa iko naangalia kisha kujisauver juu atoke. Lakini sasa ndio tu tunaangalia sasa, tuulize kama kuna mwenye alifariki ndani wala kuna mmoja ndani, ndio tunauliza. Aha, msaada sasa wa kubasove motara ananiambia, lakini ni habari za motare. Anasema kulikuwa gari za MONUSCO, kulikuwa gari za jirani Rwanda, lakini kulingana na mahali hapa vikeshindikana gari zikuku.
na za meri zote bikeshindikana, jua hapa kuna njia. Ni kweli? Ni kweli kabisa, gari zilikuwa za mingi sana za kuja kusaidia. Guvernema yetu tuko nao leo ilituma magari. Guvernema yenye mko nayo ndio leo zilituma magari kuadhimisha, na kweli gari zilituma kusaidia na nchi jirani nayo Rwanda ilituma magari, lakini sasa njia ya kupita ndani ndio ilikuwa iko kidogo, hakuna gisi, lakini gari zilikuwa na municipal ilituma magari. Kwa maoni yako ni nyumba ngapi zenye zinarungura hapa? Nyumba ziko mingi sana, wote kuangalia kuanzia kule nyumba. Naona ni kiwanja kabisa. Ni kiwanja, watu wengi wanabakia wako nje. Population mingi inabakia kuna vuruga tu, haina nafasi ya kubakia kusema naweza ingia tena. Ni kusema hawa watu yote walilala nje. Wote walilala nje, kisi tunaona watu walilala nje na watoto wengine hawaonekana hata. Kwa ambapo hivi ndio tunaangalia kwa kufikia watoto. Oh la la. Papa, pole sana. Pole sana. Ni kusema hizi ni familia zenye ziko hapa. Ni familia zile zote. Kwa kuonekana hapa ni Rwanda. Hapa ni Rwanda. Rwanda ile. Si hapa ni Rwanda hii. Hapa ni kwa jirani Rwanda. La la. Pole sana kwa familia kabisa. Ngoja tufike mbele tuone. Vendezere ilikuwa ni usiku. Vendezere ilikuwa ni usiku, wengine walikuwa waisha lala. Hapa tu tunajiuliza kama hakuna walifariki ndani. Unaona hivi huku tunajenga ni nyumba za mbao, mabashi na manjanja chini. Kulungule ilikuwa ni fasili. Ilikuwa ni fasili, hakuna mwae. Oh la la. Papa, pole sana kabisa. Habari? Mimi niko Bupasha habari. Na wewe uko hapa? Wala wewe unakuya visitiva jirani? Wewe uko hapa? Kwa tuongee utuambie. Bana, kazi ile kabisa. Oh la la. Pole sana. Papa, hivi esandina kuya mnaona kuna mujenge tu. Papa, habari? Mimi naitwa Jean Paul, niko journaliste. Hussein, habari? Tuko hapa Mubirere kwenye nyumba zilirungura. Mimi naona kabisa vitu vyote vinaharibika. Tunaharibisha vitu vya mingi sana. Mimi Mungu alitusaidia kuna mwalikufu. Ile ndio tunashukuru. Mwaye ndio takuna mtu mwenye mwalikufu. Tunashukuru Mungu sana, hata vitu vinapotea, Mungu ataleta vingine tena. Sasa papa, vilianza namna gani? Vilianza aseme kwa jirani kule ndio moto ulitokea. Wapi? Kwa jirani huko. Kwa chef d'avenue Abubakari. Ndio moto ulitokea. Kama watoto walikuwa kama ni battery. Battery ya nini? Ni kusema ile panu yenye wanatia yuru. Ndio kamata moto, ndio kamata moto ikichoma. Kutoka kule moto intervention pia nyuma na mai kwa mugari. Mai kwa mugari. Ile mai hizo kwa mugari wakia kutaniwa kile kama wengine wanakia lunguziwa na watu wanapoteza vitu. Hapa tayari kwa watu viko. Hapa wanakaa sasa hizi wa maibovu. Vitu vyote hakuna kitu chenye mlitosha. Sasa intervention ya kuya kusaidia magare manini mulibipata? Intervention ilikuwa intervention kwanza ni Mungu. Mungu ndio anakuwa intervention kwanza. Zile zilikia na retard na nyumba zishaanza lungula zamani. Bona iko saa dino trepara walikosa manjia wakijidebrie walikafika nyuma na maya iko tena na mutanki hapo. Wanasema gari ya Rwanda ilifika, ya MONUSCO ilikuya, ya Meri ilikuya, me zote zinakosa mwae. Zilikia nyuma intervention kwanza ni Mungu. Bana, pole sana kabisa. Lakini mtu atende shukuru Mungu juu hakuna mtu mwenye alikufa. Tunashukuru Mungu, lakini nyinyi mjisaidie, mpane msaada kwa watu waliongozia. Unanisikia? Wanzilia. Mujikaze sana, mpane habari sana kwa watu. Ba autorite. Na ba inaweza kuwa na bonne volonté basaidie watu. Watu ni ba maibobo hapa. Mimi naviona kabisa. Watu wanariske kulala nje. Asa bakilala nje.
askari ntuko nao leo itakuwa inasaidia nini? Sina ngani inakutupesa ndio sasa. Vule kenyesha saa hii jua mtoto makartable za watoto za masomo zinanungula. Aha, sasa kwa hitaji yenu kama rahia mnahitaji nini? Tunahitaji msaada. Msaada gani kwanza? Ya kujenga kwanza. Tupate ya kujenga. Ni kusema msaada kwanza ni bashi. Hapana bashi. Tuteshi mubashi tuteshi ya yeye. Manjanja mabati. Mabati. Hapana bashi. Na misumari na chevro. Na chevro. Na mwenye unakutana na godora, mnampatia hata godora kwa nini nataka pata hivi. Watu watalala chini sawa. Ndio kabisa. Pole sana kabisa. Aha. Ona Anifa, toka Mpamba. Aha, abaturage batangiye kubaka. Abaturage urabona ko batangiye kubaka rwose. Amazu yasenyutse ariko nibura abaturage urabona ko batangiye kubaka inzu zabo zigiye zitandukanye. Ahangaha ndagenda nganira n'abantu bagiye batandukanye. Mama bari kwako kulikuwa ni umu pardon? Ni kusema hii nyumba na hii ilikuwa ni yako? Sasa mere bilianza namna gani? Tuliona tu moto natokea ngambo ya huko. Hakuna mwae kimbia kwa shefu ni moto litokea. Amukupata mwae ya kusove vitu. Kusove vitu namuona na moto natokea karibu. Moto natokea kusove vitu hai. Moto natokea nyuma ya nyumba. Kusove vitu utakimbia tu. Mimi nikimbia tu kifiniki. Ulikimbia naka kakikwembe tu. Huku narogota manjanja. Na vinapotea ya hapa na pale. Oh la la. Mary, mnaomba nini? Mnaomba nini? Wakubwa. Hatuna ya kujenga. Tusaidie. Na chungu. Na sahani sina. Ni kusema hivi hakuna cha kuficha ndani, ni vile tu. Ni vile tu, hakuna vingine. Hakuna ya kujenga, hakuna ya tulitosha, tunalunguzwa vyote. Au sasa manyanya tule. Oh la la. Manyanya nyumba ine napatoka pata. Basha aiba. Pole sana kabisa. Bintu byangiritse ahangaha mu birere kabisa. Oh la la. Amazu ni menshi, ahiye amazu menshi ahangaha mu birere kabisa. Bijyanye nuko aha mu birere hateye, ahiye amazu menshi. Nini? Kamera yanjye mu baturage gusa. La la. Alicho!